Šta se sve promenilo od vremena kada u službu nisi mogao biti primljen ukoliko ti je deda učinio greh u mladosti, najbolje ćemo pokazati na primjeru jedne male policijske stanice postavljene tik pored Zapadne Morave u mestu koje je postalo simbol nezadržive modernizacije Srbije na njenom evropskom putu. U tom malom mestu možete zaboraviti na dedu i njegove grehove, zaboravite na obuke, sertifikate, fakultetske diplome, ali ponajviše od svega zaboravite na Dekarta i njegovo mislim, dakle postojim. Englezi bi rekli, postavite sebe na mute, a naš narod bi to jednostavno preveo, budite muta. Jer kad ste muta, onda znate kako da zaobiđete sve prepreke na putu karijernog napredovanja u policiji. Ali naš muta nije običan, a još manje sebičan. Za razliku od engleskog mute koji ima sliku, a nema ton, ovaj naš i nije baš neka slika i prilika, ali zato sa posebnim ponosom pokazuje svoje trikove napredovanja. Po njegovom skromnom mišljenju i razmišljanju, svako ko teži da postane rukovodilac u policiji treba da se pridržava sledećeg. Pre nego što steknete diplomu, steknite člansku knjižicu trenutno vladajuće političke partije. Ovo prvo se znatno lakše dobije nakon što postanete drug član. U slučaju agresije ili ratnog stanja, odjavite se iz svog mesta prebivališta i prijavite se da živite na teritoriji grada, po mogućstvu onog na samoj granici sa Europskom unijom. Bitno je sačuvati sposobne, ima ko će u rovove. To što ne ispunjavate bezbednosne uslove za prijem u policiju, ne treba da vas obeshrabri. Pritajite se i zavarajte tragove da služba pomisli kako ste odustali od nelegalnog upada u njene redove. Zaposlite se kao radnik obezbeđenja, baštovan, magacioner ili vozač u nekom državnom preduzeću. Mnogi visoko rangirani državni činovnici priznaju da su im upravo ta radna mesta omogućila da danas budu to što jesu. Vrebajte da ugostite svakog partijskog putnika namernika i ne stidite se da se pred njim dokažete kao vrstan poznavalac dobre rakije i kafanske kuhinje. Naročito napomenite da ste znanje usvojili od tate. Ima nečeg harizmatičnog u reči i tradicija. I zapamtite, dobar glas nadaleko se čuje, dobra rakija još dalje. Kada se ukaže povoljan trenutak, priznajte da ste pogrešili što ste ranije više verovali nekim drugima, a ne ovim sadašnjima. Svako voli da vidi čoveka spremnog na promene. Takav uliva poverenje da će učiniti sve kako bi dobio oprost. A danas u Srbiji više nego ikad ranije potrebni ljudi spremni na sve. Jednom kada dobijete zaposlenje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pomno pratite i detaljno usvajajte metode rada već postavljenih rukovodioca. Još ako počnete da koristite isto ulje za kosu kao i oni, bit ćete zapanjeni kojom brzinom se vaša karijera uspinje. Iako još uvek niste ostvarili svoj krajnji cilj, to što ste muta ne znači da ne možete naglas da govorite vaše želje. Kao što stojite ispred ogledala i sebi se divite, tako isto činite i pred vašim podređenima. Budite glasni, ubedite ih da ste načelnik iako to niste. Vašim nadređenima će se dopasti vaša ambicioznost jer će u vama vidjeti sebe iz mlađih dana. I vrlo brzo će vas uvrstiti u svoje redove, i to zvanično, na papiru. A poznato je da papir trpi sve, isto kao što trpe i ljudi. I za kraj, fotelja nije konj koji se vremenom umori kada ga uzjašete. Zato bez brige, sedite u njoj do mile volje, jer nisu svi muta pa da žele isto. A onaj koji se usudi da vam ispod zadnjice izmakne, odmah izvedete pred lekarsku komisiju da utvrde da taj nije baš sav svoj čim se drznuo da prkosi. Složit ćemo se da ovih 9 mutinih načela sušta su suprotnost u odnosu na 9 Jugovićevih. Gledaocima se ostavlja na slobodnu volju da izaberu po kojim će svoj život upravljati. Ako je još uvek imaju. Mislim volju, mislim slobodnu, mislim, dakle živ sam.